Grujić danas će biti komentator za 111. nedelju, pobriću neke greške iz 110. nedelje i nadam se će biti bolje. Top 5 za ovu nedelju, idemo dalje. Top 5 za ovu nedelju, znači veliki team fight koji je ovdje Grace Spy kill nad Shivanom. Zerekt koji koristi svoje ability bombarduje ove ostale, pravi ovdje kill nad Archie, double kill nad Bumom Sonom i nad Gravesom. Napravio je triple kill, idemo dalje. Top 4 za ovu nedelju, idemo dalje. Možda jedan od najboljih topa. Riven ovo se teški fight ovdje 2 na 1, Riven pokušava da pobjegne odavde, ali ide dalje, znači pokušava kroz travicu, juri ga Shivana, znači Oriana, Nidel. Ovdje Riven pokušava dalje, da li će ostati živa, ne da se i na kraj Draven tu ubija, ali na kraj ima ovdje Riven Guardian Angel, spašava se, Master Yi dolazi, koristi i beži, zašto je ovo radio Riven, da li će ostati živa ili mrtva? Ostaje živa, Master Yi pravi ovdje kill i na kraj spašava Riven i Riven se izvlači iz ovog team fighta velikog. Zamislite samo na 200 health prizu ovdje. Znači ovdje već ide 3 na 1, kakvi 3 na 4, 3 na 1, 4 na 1, ovdje Zero ubije Leonu, koristi ulti, ubija i Dianu, Jax hoće ovdje stampa prva, neće moći, Draven pokušava nešto, ali ono je ipak pobedilo. Zira ostaje živa, žena zmaje. Top za 2 nedelju, Kata štiti kulicu, Kha'Zix i Cho'Gath pokušavaju da ubiju, to jest ovu Katu, ali Kata se ne daje i ubije Kha'Zixa, Cho'Gath pokušava Cho'Gath i ne uspjeva, Cho'Gath umire od Kate, Kata pravi double kill. Top 1 za ovu nedelju, idemo dalje. Top 1 za ovu nedelju je ovako, znači evo, Malphite ide sam solo, pokušava se izvlači ovdje, svi ga napadi, usipaci ability sa njega, nikako da se izvlači, Lux ovdje ne zna da li će ovdje Malphite ultuje iz X ultuje, pravi double kill, Malphite dobija i na kraj quadra kill za Zira. Ovdje ostaje pasiv od Zire, da li će ostati živi, da li hoćete mi Malphite živi, ostaje živi. Dame i gospodo, ovo je bilo sve od mene, srećni praznici i nova godina, sve najbolje od mene, nadam se da će sljedeći video biti bolje novo. Doviđenja.